मैम ngasi video sidi ko ngasi makeup look sidi amna simple loiba makeup look ni ko khagi conceal color corrector adagi base se heavy ohen da ko foundation ama sizinaraga ko ke duni ko ahan bada ai skin prep tor lag jare मैम makeup how do mang da skin care hana phajna to bi ko adagi matung na makeup se ho biu skin prep tor matung da ai primer ma tai ja khare ai te ki primer do inside cosmetic ki train one primer ni aduga hoji ai lori foundation jana inside HD foundation high coverage dewy finish aigi shade number na LNP 15 ko adu do fajana mai singse loi thongna ba ko sandok chare aduga beauty blender ma lora fajana blend tawrani quantity se myam aina khachik tang yam tawna thame foundation gi maram di aina kai to ba conceal color corrector ka kam ta gi da bani na ko aina foundation je khachik tang yam thame ko ado sigi se loina blend oigera matung da foundation je karim hari excess ko gi ahen bodo kaim ta ufang oya ba maram di beauty blender na blend to banina beauty blender se jo ko gi product se absorb to yeba ko aduna aduga yam natural finish bb ba ko beauty blender na blend to baste ma'am agi ona di ko yam pamjai ko ai foundation tairaga ko gi yam haibadi foundation full coverage gum foundation se ma'am ai kya pam de ba ko ma'am aduna smana khar sum natural man ba natural finishing se yam pamjai maram aduna adugai fajana ai blend to jare hauji concealer ama laure sigi se highlighting tawning ba area sing do ko adu taibiram mani मैम mid mathak sina ai ko gi eye base oina ko mid mathak ta dei mid makha smaina ko gi nose ki mapan do adagi mouth ki corner adu sing do ko मैम loina khaji yam hena budi taibana te ko khaji taibiram me aduga beauty blender lora fajana muka blend to thok jarani blend tawna loira la मैम aduga off camera dai maigi side ma dusu ko fajana blend tawra lak jare hoji to de se blush ni मैम se ki blush se ko kaino ni ba ko cream blush ni inside cosmetic ki magi price मैम tara ga di adu ki bati hong ya ba ko ina offer pyo matam da mai se ma se 70-80 rupees la kya to la gi bani ba ko मैम adu gi do मैम aina khala me ko su hong ba se bu ka su pharamoi na but sigi magi kano ka se hadi pigmentation je jam phai ai tare ma se me ado sina ning bo ri sum sina bi ba ya ga ni ado ngasi se sina raga lipstick su se blush na sum tha du ni ngasi so मैम sum yang view videos da ko how's eyebrow se pisum je ek bagi da mak ta ko brown color ma laure ko ahan badai spoolie sina phachana pisum se hatok chare ko ado मैम aina mamang gi videos ni sum hai gi bani ba ko ki pisum ek pase su ko gi tawra ko dori ba makeup tu matung in na pisum je ek tu ni na ko ado ngasi ye gi makeup se yam chamba natural makeup simple makeup oi du ni na ko pisum se kaim to over to ye oya ba ko gi leijari ba shape se sida ahang ba jaga sing do aduga ta just fill tawgani ba ko मैम draw tawroi ko pisum se yek lora matung da muka so hanna spoolie duna phachana hatok jare hauzik मैम eye makeup talaye eye makeup se adugi matik simple amadi easy oiduni ko मैम aina uchari basigi khara pinkish brownish mine to color se मैम asigi se lawre ko asigi color se kai no hangdi मैम khachitang brown chu oi aduga akoi pink ki tin chu yawe ko मैम aduga hari peachy type no mana ni ko मैम color se adu do lawrani lawraga ai lawriba brush मैम ekogi khara flat brush ni ko ekogi fluffy oi da ba flat brush ama leibani aba ko pura plate tu natta ba khachik dum ba kano oi ba fluffy su khara sum oi ba sigi se eye shadow shading brush ko yaba ko मैम sigi se lawrani ko lawraga eye shadow se taibiram gani ai lawriba se matte set ni ko मैम matte set se lawraga sumai ta tai biram gani aduga set se ko yam hena mathak lom da pukhat loi ko मैम crease line gi manung do adu sum tham gani ba ko
aduga hojik aina loriba color se colors amta yaudi ba mai color se kai haini cream color haidura angoba color haidura mayam si color se lauraga just aina blend tawda nungai na bi damakta si color sizna bani ko mayam aduga color se koigi khajitang line je hajan ko jana leiramaga su ko asigi achama color se na sum loina phajana no blend to bigrani aba ko aduga color line chingna ka leibu su mana soft ohen garani ko hojik me mit makha de su same color lo raga tai ja khare ko te kai na te just color lo lore aduga sum tai re ko mit mathaka tai ba maina aduga khajitang mit se pomlap tawre brown color ma lore ko brown se koigi aina directly ba kano se peachy smile to bose color se ko sidai mu khajitang dark koisan ba color ma ko akhoi yam hen dark koisan ba proper dark brown color do dinata ba ko dui do lowre ka smile me am eye bag ama sembiram me maram di sigi se hojikani am chatna ba eye makeup ni aduna mayam mit ani ki khetna ba same bio same song gi mit ta su ko ina hojit taw gi ba maina eye bag ama sembiram gani hojik blending brush ama lore color yaw da bi da ko adu da lore ga mit makha da phajat am ga blend tawiram gani harsh line kar ka ama tawdana ba adugi matungda mayam ain lorise highlighter ni shimmer set ko jaha any highlighter oigera eyeshadow palette dagi oigera jaha dagi ko shimmer set ko sum nanga pamjaba ma lawra sum to happy bayai ko mayam adugi matungina color do select tawraga matte set to ali tai bayai ko ina tori mong sida just adugi color do lawraga just sumain tawna happy re eyelid asida light ram yam ngasigi eye makeup se mi pur masloi tongam gani ko aduga muka sohanna blending brush lawra ka crease line adu da pajana muka blend to thok jarame eye makeup to habadi am nan na una ko aduga glitter ka sorry shimmer ka tai gi basing do ko mai fallout basing do pajana loina ka to gore kanthok pi gare brush to na hojik mit makha da ko mit makha da eye bag sem gi bado aduda hojik mit mathaka tai gi ba khara kano do highlighter do koi gi rose gold machu gi highlighter do mit mathak ta hap ki bado adugi do mit makha da su chap chana hapiram gani hojik mayam eyeshadow blending taw ki brush to adugi do lowra ko nose contour among tawrani mayam light oina nose contour taw duni ko heavy ama kaim tawroi nose contour ro basna ko mayam sna ko gi mai se hen mu shape se phajahan ba ko naton se phajahan ba yengon tam da do naton da phajaramina obviously ko gi mai se yang panam da sum khara sum phaja thok no uye ba ko hojik mayam contour to gi mong du se mayam video do ucha gare ko contour se chingat laga pisum gi size abo ko chingat pi ni ko aduga hojik lor se blush ma lore ka blush amuk tharani adei ko blush no mayam naton da khajik khadang da khajik aduga laibak ta khajik tai bi ba kaw bi gani ko asina ko mayam yang pamatam dei ko mai se tongan na color se urwe ba ko yang khana yang mayam khajari da ngang leire ko adegi atop ngang da leire yang matam da kai ngaman gani ba ot man gani ba haidi ata phong gani ba ko ikuna makeup thari ai na duna khara natural man na ba laibak ta khajik naton da khajik adegi khadang da khajik smain sum nan biramo blush to extra losula taisan da bi da ko sum brush ko sum pa ho ba product do ko aduna sum howje gain to se mascara se am important ni mascara dai basna ko gi pa se heramu phajan bai tare mayam aduga lipstick ki damakta se lipstick ki damakta mayam sigi inside ki blush to ko cream blush to adugi dunia ba lipstick mayam yengo sigi se adu ki ba natural male ko mayam sigi se taira ga ai ma pa se lure mayam yam phaji mai ma chu se am natural male mayam do yengo aina ko sum sigi se blush machu se am phajaye lipstick sum tai yenge ya tai bo me am phajan tawna tai ba ya ram me ko duna ina sena sum tai re blush sena sum
So mayam sinigi final look ay hojik ko sam se khara curl tawra kholaga laage mayam makeup se pungloi loi bada ko hayodre ko hojik setting spray chai duni ko mayam setting spray chai base ka obi ganu asina makeup se hena long lasting ora phajaduni ko so mayam sini final look ado pambira ga di mayam video se bu like macha mana bira chatlu ko ado ano bachang bira ko ra na channel se bu subscribe to bira mo kari gumba makeup videos yeng bada interested ora ga di mayam video se bu like the view share the view and subscribe the view ko ngasi di mayam chatlage mathang da mu kana video pudun lak jarage ngasi di mayam chalage bye take care mayam